umutima urashaka ariko umubiri uranse. Ni ukuvuga ngo mu isi yose mu buzima bwacu Satani aracari muri strategy yo kutuganya, akoresha ibyo tubona, akoresha ibyo twamotewe navyo, akoresha ibyo twiyumviriye ko. Uravyumva? Nico gituma ntushobora kuba muri autorité mu buryo bukwiye n'ubwo wayihawe. Ntushobora kuba muri autorité, ntushobora kuresista Satani utari muri communion n'Imana. Ntushobora guhangana na Satani utari umuntu afitaniye ubucuti n'Imana. Yavuze ngo muveye, mube maso, musenge. Iyo ubuzima bwawe bugizwe no gusenga, pana kwa gusenga kw'idini ko kwikura imihari, ariko iyo gusenga kwawe kugizwe ubuzima bwawe bugizwe no gusenga kwa kundi ko gukunda Imana no gushaka Imana no kumva ko uwo mwanya uvaloriza kandi ubushaka kandi utahura ko ari besoin nk'uko ukenera gufungura. Niba umusenzi wa gutyo, Bibiri ivuga gute ngo azoguha inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarabwiye abigisha ngo uravyumva, mutima urabishatse ariko kandi kiri nacone umubiri uranse. Veillez et priez. Tugomba kuba maso, tugomba kubera maso ubuzima bwacu. Kubera iki? Kuko amasanse yacu Satani aracayagira ko access, kuko arashobora kuza mu vyimviro byacu agakontrola volonté yacu. Arashobora kukwereka umudada mwiza ukagwa mu byaha. Arashobora kukwereka, urashobora guca impande y'ibrochette atamahera ufise, inzara ikwishe ugacukubita agatari n'umuntu hajya ukamukubita ikiki ukaza. Reka ngwiye aya masanse nta caha na kimwe dukora Satani atijije aya masanse yacu: kumotegwa, kumva, kubona, ibi byose nibyo Satani yitiza kugira ngo adutere. Iyo rero dusenga, amasengesho n'ubusabane bwacu n'Imana bitwongera capacité yo kuresista au diable, kandi ukumunesha niko wowe urushiriza rero kuba muri autorité no kuja muri position aho utegeka ibintu mu buzima bwawe, kuko ubuzi yuko iki gutandukana n'Imana arico kikuvana muri position ya grâce.